نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kumanap na isab kita niyo pengajian dahin ha amuin daraugan surga dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana at ini adlaw kiamat bang kita miyamakad ha aturan panghindo sin pamu'na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ring ha amuin pamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala na in kita long ta insyaallah taala lamud kita ring ha mga makatayma sin daraugan hadarat sin Allah subhanahu wa taala. Nanjari ha waktu ini in pangajian nato tungod pa amoy in pag-addat long taha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy piyang Hindu kato taniyo sin mga sila nakauna nakaingat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya amo na inkialoki sa mga kakitab-kitaban long ta amin mapatut na tuurulon batukon insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya di malugpas inang malibadat na to labi-labi hajaman ini biya lo paragbos in jimadya to halawman na to bukod na sa jalong ta amoy ini sumulang manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya in jimadyato sabab sin in pagpalabi-labi si manusia ha pakaradyaan pag-agama amin ahon-ahon biya luparagbos manghindo na yung manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa agama niya naman jari yariwaitaan kita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran mahamulya aparman niya ya ayyuhalladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih ya kamu mga nagpaparatsya intiawag doon ha ini mu'min ini usog iban mu'min babae amoy in di manjari mangunang-una longta long sing bahasa magpasaula-ula dahin ha amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hatuan Rabbul Alamin iban sin daak niya tungod paparkala pag-agama biya na sin aki inaagama Islam agama sin Allah subhanahu wa ta'ala siya in naghinang sin aturan kataan siya in nagpaaon sin kakahinang urulon na tumad-tumad to katantan na suway na to hadya maurul di kita niyo manjari amoy in himinang sin katanaman na to sabab doon hayan mga katawtay manghuran bang kita himinang sin katanaman tatanto sadya ingat durit tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala bat biya sa pantun panghindo patuhan Rabbul Alamin in hinangon sinabuk manusia himinang biyad to yan in parkala ini daing ha mga pangaddatan wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala muslim usog iban babae tungod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya parkala bukon da siya tuod mabugat bihan sa sumakawa hangan inyaon biya luparagbos yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nakaunayag to kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masusatod sila lando bang sila amuyin kugdanan si mga kakahinang bihaon
Sabab ini, long tabang kita umatod, dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangan in sila nagpaparatsaya, ayaw kamu manguna-nguna. Dahil haamuin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya. At tungod pakaradyaan, sin uno-uno, parkala ha pag-agama in inikatantan, subay sadyain kita murul, haamuin pamiat, laong taray nga Tuhan Rabbul Alamin diarasim pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato niyo. Amad tuin subay batukon na to, iwan tumakad kita niyo roon haamuin, panghati piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon kita niyo magtali sin baran-baran na to, na sabab inyan katantan, hikalupas sin amal ibadat na to. Na in mga ini, jimatuha, timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin ini hasupaya lang tain kita hamahuli ring ha mga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka urol sin limpa nila hasupaya di mapakpak lang ta in amal na to ataw in pahala sin amal na to. Na beta doon hay nilong niya, ayaw kamu mangunang-una pakaradyaan pag-agama, sibo daing kaaunan hinang atawa kabtangan atawa uno-uno na pakaradyaan hangan sin pag-agama, daing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyan katantan na hikalupasin amal ibadat na to. Ini mga katawtay manguran, labi-labi hajaman na to ini jimajatu, bukon sadya bihay ni imbiya mga pakaradyaan, lando mabugat, amuin akon di mo matali bihan may nang si Mano siya. Sabab kita kausin namin inbugat kanila, ha mga sila kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot doon ha amuin ayat ini, inji matu, amuin ngiyanan lang niya, ingan niya nihi, Sabit ibn Qais. Ini Sabit ibn Qais, lando mataasin suara niya. At iniya amuin tariat niya, tumukon nito mga parkala, mga tiud niya. Sabab amo na in suara niya makusog. Bihan, niyan tao makusog in suara niya asal, at tinebang siya mamisarahan asal makusog. Amo tin tabiat niya. Bihan ang mga kamo ini, makusog kami magbisara. Bihan, mataasin ko. Bukod niya to, karna mataas pasalsin, nagmataas kita. Bihan mga nagpasaula-ula kita. Bihan to. Sa sumakawa, amo tin kariya salita, dahil pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal mataasin suara. Na doon hayaon, hawak to pag naug sinamuin ayat ini, nasusain hi pag-anon nila ini hi Sabit ibn Qais. Pagdungog niya simbihat tulong niya aun jimato, nasusa siya lando, wala na siya minigdang habaywihan. Ito na hadya siya long tanag, long simbahasa, nagkuko kalam simbaywihan. Wala na siya gimo. Naman jari, aun hambok dahil nga mga ini sahabat naglawag kaniya, inagi kaniya, long niya, bihan, tafakkada ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malak, bang biakato. Long niya naglawag kay mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nakaw kita. May taon nang matukay mo. Bihan. Na inagi niya, long niya, ako lang niya inamuin nagpataas suara ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan tulong niya, na napakpak lang niya ini pahala sinamal ko katantan. Inakoy nilang niya, taon arka na. Bihanang kan nakoy nasusa. Na manjari, amuin miyad tuyad tupa kan ini Sabit ibn Qais, na may taha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya piaglawag mo, Sabit ibn Qais, kiyad to ko bihay ni bihayad to, na inagikako ini insiyad to taon arka na. Bihan, pasal sin amin makusugin suara niya. Nabi itaanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, bal huwa min ahlil jannah. Bukon lang niya, insiyad to tausul ka. Bihan, amuan to. Na asawa bito, bukon hati niya pag-ianon doon hadto pasal sin amuin, basag sin suara, pataas, sa sumakawa, amuin magpalabi-labi tungod paparkala, pag-aga mabihan, mamisarahan,
Sibo dain hinangon niya, iwan sinipagkabtang niya. Habiya sinjaman na to ini. Di majato halawman na to ini. Hati niya ini nararon. Iniwaitod pag-adat pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan rasul. Mahita. Sabab, amusaon, mangganap sinaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, sinjukop na. Bihan. Yaon na nagbabaitin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Manjari inyaon higanap nila. Hinang. Na imaana niya, bang habihayad to, biasa kaula-ula, in Allahu ta'ala imputing. Nagbaita na kaulong niya, Allah sin jukop na yung agama Islam, sa kaliyar ito'y. Aon pa ito'y agama nakasudbihan, kaya lupahan mo wala na uno. Nariyan, hambuk yan ito rin nga mga nakalando, biya, nakasato da kula yan ito pag-agama. Iban haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa ini, amo hindi matayma si Manu siya bihan, masi-masi, amuin hiuno nila, hilukos nila in parkala ini, bangaon dapat ipapahinang hamano siya katantan. Sin inyaon katan, na bukon niyaon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba't siya di aksintuhan Rabbul Alamin magpauno, magpasawa sin agama niya. Paamano siya, iwan magpaamo sin katan kakahinang, hasupaya, in amalbihan, di malupas, ha mga sila amin murul himinang sinpiang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabukon hadya habihayad to ingwa niya, sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam matuna biyan hambuk hayanat. Jukop na inagama, ubos na biyan ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjarigi mo inyaon. Unin hati niya. Biya luparagbos in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiapok niya, wala ni riyeta. Nayad to habuk sa to biya mga amuin ini, kasatuan na kula hapag agama, hangkan na kita ini biya naginggong. Kaya sumakawa yung mga yan, aun waktu, hambuk yan, dahil ha mga hikmat daysab, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya yung mga tao taka-akal, makatali, makapamikilbihan, paggain agamata ini, agamasin Allah ta'ala, agamahan tayo ni, ini katantan, halawm panukas ha mga sila bariman. Susulayan, uujian, kita undo na inibang hisiyuin, amuin matuktod juroon ha amuin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Amuin hipag inu-inu nila, yung mga kakahinang nila bang nakaamo at wala. Sabab in kita, hangan in kita nag-aagama paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay hadaring hawak to pa wakto, iaasubo na to, ininang na to, madtumabto bang nakaamura at wala. Bihan, unuin hinang ini. At inihangkan na ini sambil doon biyaway takatot tanyo. Bangon parkala doon aon na pagbarsalahan, di na pag-amuhan, na biyaway takato bangunin hinangon. Idha tanaja'tum fi syai'in parudduhu ila Allah war Rasul. Bang kamuri na mag-amu bihan, aon na pagsaggaan na niyo, di na kamo magkugdan na tungod parkala pag-agama. Na, uwi kamo pakuraan iban, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Nabang makawi na madtuhat to kapatukad na in kasabunalad bihan. Na ini bang mo kita-kitaon inamuin panghindo ini pangaddatan makaan ini. Maluhay hinangon. Ayaw hadya kita mangunanguna ring Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala ini pakaradyaan pag-agama in kita doon hayan tumakad sin amuin pamayta doon haon mapatok na to batukon hinangon. Madtuwihan. Supaya kita rin maka langgal ha amin sara. Naampin mga parkala di madyatu ini bang mo kita-kitaon, hajaman na to ini bihan, amo na in law niya hinang hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amin mga tao naghinang kaniya, ini, di nila kaingatan in hinang niyaon. Taon saan, makad-makad na dya. Di misan magini usisa bang nakaamo at wala. May tayon siyagda. May tayaon sagdahon biha. Ubos baytaan, bihay ni. Di na kumahakad. Lumag daawa. Biha. At iniwi sa kaulo labi at si mga sila, amoy in tempo na kauna ito, amin mga nagsusumba barhala, di migdeng ha amoy kakahinang nila.
gaman, daawahan nila, lakan nila bihan, ini pikilan, bang biya di inin kahinang sinamuin kahinang nila to, mabunal siya. Pangakaran si Mano siya. Bihan yan. Na ini ni katantan, kanya-kanya kita bihan maghinang, kunday sabi ang mga hipang lukos, amin paakaron ha uno, bang kawayaan nila bat doon sila kanila, na in sa lingkat-lingkat bihan hinang, sintiap-tiap, denghan sipak-pansipak, di na hadya ba maguno. Imiyan na dyan, naroon na baka wakay mo yan, bang bihaning katanaman mo, bihan. Nari kami sa bakamo, lakum dino kumwalya din, doon na kahuwa ka mamuri kami sa ba, aga man na mo, nabihad to. Na, ini, yan to makaan parkala. Di kita manjari, manguna-una. Sumuno ayat behita lang niya, ya ayyuhalladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayaw kamu magpataas suara. Dahil hasuara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Yaon. Hati ni hawak to amin yaonin Rasul buhi-buhian halaw man nila di sila manjari amuyin mamisarahan makataasin suara dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, inya unlong niya, iwan ay kamo magpalahil, dahil mga himumungan niyo, biya sin pagpalahil sin, suwara sin kamo antara sin kamo magsibuk biha. Natin niya, amuin ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan inya un. Sabab meta, bang niyo yaduhin ang unlong niya, antah bata a'malakum. Mapakpak in amuin pahala sin amal niyo. Yan haswara sadya. Nabiyadiin na bang amuin ini dapitan mo hinang mo na sa sakaw. Wala na kaamo. Yan, ipanglukos mo sin biya sa kaulaw in kay mo yon amin bunal. Bihan. Naamo yan in amuin mauno. Mabugat deng ha mga mabugat bihan ini kakahinang sinabuk manusia. Na long yaroon ini bang pakpakon sin Allah subhanahu wa ta'ala namin amal niyo habi hating kahalan niya hatad niya kamo nagpataas sin suara dahil haswara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im mga pakaradyaan ito niyo misang kaingatan di niyo ka na naman naig na in pahala sin amal ibadat niyo nabiya din na in tuurun hinangon bihan. Biya na sinamin, biya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in akama Islam jukop na. Masin naman ka, maghinang. Sinhinang niya, unway rumpuunan, dahil nga, dia aksin, Allah subhanahu wa ta'ala, mo na yung pamuhot na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukong bayan na iging pag-adat, bukong najarap pa, da aksin, Allah subhanahu wa ta'ala, sambil na to, patuhan Rabbul Alamin. Biya, sa pantun pa nga to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, in suway longta hatihon sin tiap-tiap manusia so paando kaylo in mga pakaradyaan tungod pa amuin pag-agama ini na kapag balik-balikan na jasing kami bukon ini longta amuin kiyarihilanin manusia katantan kapatot magpikilan ubos na hihinang sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-urol da kuman kita niyo kana sa bilbiya baita in agama Islam dan maluhay inna dina yusrun. Inagama Islam maluhay. May tadi maluhay, yaon na asal sa hadya ka mag-urul. Bukon ikaw in maglagbi din kaagi maghinang kaniya. Bang aun doon na hon biyay tahi papahinang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun yan doon paakaron sin Allah ta'ala, panghindo atawa harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapahindo ataw biya din kaagi maghinang. Ha? Biya na sin? Long sin Allah ta'ala, aqimis salah. Tindukan yun sambayang. Naman jari, biya din katindog mo sin sambayang. Sinwayroon doon nakabaita kayo mo bang biya din paginang kaniya. Na inda aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy namaita. Sallo kamara ay tumuni usalli. Sambayang kamo biya sin kita niyo kako. Pag sambahayang ba't amo, anong piyang daakan sin Allah ta'ala, biya diin in paghinang simpiang daakan niya ipapatindugin sambahayang. Biha. Nalamit yan. Biada si mga paghaji. Kuduan ni manasikakum lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawa kamu sin aturan paghaji da hindi kako. Sabab inin piyang hindo sin Allah ta'ala.
bihad to yan in mapatot hinangon sin tiap-tiap hambuk. At ini mga inikatan, mga tao, amuyin nagdarasin hinang amuyin, bukon na lamod haa ka Islam pasal sin wala nakyapang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jimatu hajaman niya, na inyan katantan long ta, bang sila mabaya doon haon, na ayaw na hadya babi mga magjuri-juri, ayaw na hadya babi magkalubihan, doon na hadya kau hinang bihan. Na inkay ba na nisabihan na damik yan, bihad to, ayaw na magini, sambag-sambag. Pakaradyan, sa inkita ini, hangkan na to ini siyabot, ando kaylo. Aundeng ha mga kaibanan niyaon, nakasuod palaw man niyaon, wayroon nila, ini kaingatan niyaon mga bihaon, bukun di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ito, labi-labi na mga kakampungan ta, kalasiyaan ta, na kita mabaya lang ta amin, ando kaylo, malupasin amal nila. Sabab muna, in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala muna pawaitaan in kampung niya wa anzir ashiratakal akrabin pahalliah ya Muhammad muna in paaniba in mga kampung mo in mga lasya mo katanta sabab wajib kato hanganin kita aun panghati misan na kumantiw-tiw pahatihon tayo yung kampung ta muna rin kataan bihad to yan na amo yan to supaya ando kay misan maon lang ta pagbutas sa adlaw kana namin wayron na ba pagsusunan lang na ikaw sa isabihin ni Vieni mayta ka wala na mayta bihad nabangkaw na mayta na tumay maibandi na alhamdulillah nakapasampay kita nakapuas kita kataksilan amo ang tinsubay lang ta jumato haantara sing kita na damik yan doon haon in Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki kato taniyo tungod paparkala pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul ya kamu mga bariman pagtaat kamu pa Allah ta'ala iban pagtaat kamu pa daak sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya in pagtaat pa Allah ta'ala iban pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam subayad tumahinang unin pagyanon pagtaatan doon amo na in biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanu atawin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in himinang simpyang daakan lumayo deng ha amuin piang langan amo na lang ta impuunan deng ha panagnaan sin ini agama Islam timindog deng ha kanabinabihan karasulan kat nakaunayad to kata in panghindo yan long ta nagsusugpat wayroon yan long ta nagbutas amura kuman long ta na doon na nakampong ing katantan ha amin kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab bang mo urulon ing katantan piyanaog kitab deng hataas sin langit biyayta si mga sila magtatapsir sin Quran aun siya hangga to si man upat kitab kalawang sin hangga to si man upat kitab doon haon miumus sin Allah subhanahu wa ta'ala pa upat dakuman kitab upat kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran atin niya amuin upat ini na pag-ubos inupat ini miumus na sa pahambok kitab amrak maning Quran. Hati ni amin tu kitab yaon. Yaon na saon halom sing Quran katan. In aturan in syara katantan yaon na. Nakasud na ro. Manjari miumos na isabin hambok kitab yaon na mo na yung Quran. Maun pahambok na kuman surah. Suratul Fatiha. Na, Suratul Fatiha. Ubos in Suratul Fatiha amo na in launta aammalan sing kita halom sing kauhan takupat kajam. Tiap-tiap umalup kita pa Allah subhanahu wa ta'ala subay tayaon hika pamung kaniya hawak to yaon umalup kita sabab inyaon katantan pag ini uno tayaon pag bisara taiban sin Allah subhanahu wa ta'ala hibay ta ing katantan ing kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ing kapatot mo hibay ta mo asupaya inyaon tumarang haantara sin ikaw iban sin Tuhan Rabbul Alamin iwan ing kataan manghi alupin yan kataan pa Tuhan Rabbul Alamin sambakun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan napaubos yaon doon hayaon laong niya
In amin hambuk sura yaon miumos na isablong niya pahambuk dakuman ayat. Amunain laung niya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana lang mo sinambuk alim bihan nagbisara pangadjian niya tungod patapsir sing Quran laung niya ini Quran daing ha alif lam sambil madto pabinnas napun naroon katadha duara long niya ay ha ini duara kabtangan. In dua kabtangan pag yan nung niya if'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Hinanga ay mo paghinanga. Unin natin niya. Hinanga hindi akan sinallahu ta'ala ay mo paghinanga impianglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So amuanin aka majukop na siya. Amuanin suway diaramu biwutang dahin di habigi jantung mo dahin ini waktu kau makabati bihan yaon kay mimpangannal subay inyaon diaramu dahin ha waktu pa waktu pakain na kau manaw subay di maigin yaon. In ikaw manaw nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala subay ikaw makawi nagtatag-ipon na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manaw kau nagahali simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala mui kau diaramo ra impaghalli deng hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala wat amuraan insuway tutog doon halaw sin ini bigi jantong singkitan niyo na bangyad to yaon inyan katantan di kau makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan na sambil beita kato wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala subay maghalli, maganib in mga sila amin nagdaawa in sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala maghalli sila amin makasulang sila para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bang makasulang makananam sila simpag yanun fitnah dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala at tawa makananam sila sin siksa, masakit, mabisa dito hadlaw akhirat. At inipagyanon makananam sin kabinsanaan amunain mulka sin Allah ta'ala rihalaw man sing dumini at tawa inyaon siksa dito hadlaw akhirat. Bang abutan sing kamatay. Sabab di kita niyo makatahan tulong ta sin tiap-tiap adlaw yaoning kita niyo makasaysadya. Bihan yan. Na sambil doon haon giyanapad pa in uno-uno panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katantan deng hatuhan Rabbul Alamin. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na impia sampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam mon kaniyo na kawaan niyo paganggaw ta inyo hinangan niyo. Uno-uno impiang langan niya kaniyo dunhan nahundungan niyo na bang kamo naghinang at tawatangkis inyo na ayaw na kamo hinang. Layo na kamo, ukat na kamo rin ang mga hinang amuin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na, pag-ubos lang niya, doon haon, beitaan kita, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dunubakum. Na, bang lang niya, beitai sila ya Muhammad, bang matan-matan kamo ba't malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, baitai manusia fattabi'uni yuhbibkumullah akad kamu kako atawa singurin niyo ako urulan niyo yung katan kakahinang ko lumasa na kaniyo in Allah subhanahu wa ta'ala biya kita simbitaan doon haon bang iuurol tamad-tumadto in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon amin ha singuran teng kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon lumasa na kato in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang lumasa na kato in Allah subhanahu wa ta'ala, ang patimututog na kita niyo hakakahinang niyon katanta, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong kato tanyo in rida niya. Yan na sinabi siya mga kaulamaan, nakauna rin kato, nakahati sinaka man sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, di hikasud sulga in taud sinamal. Inhi kasud sulga rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magrida na siya kato. Bihan. Misan na tiyo-tiyo. Ang kanasa milbiyta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Laong niya in
khairul a'mal, sarayaw-rayaw amal, ma dama alayhi wa in qalla. Sarayaw-rayaw amal lang niya, amin tiyo tutukan mo, misan da siya tiyo-tiyo. Misan da bukon mataod, bang man mo tiyo tutukan. Bihan, bukon namin lang ta, magsambahayang kita, mag-uno kita, magtuyo kita, mag-ibadat pa Allah Ta'ala, bang Ramadan hadya. Pagpuas ng sin Ramadan, way na. Bihan. Amo yan to. At tawalong ta, magtuyo kita mag-ibadat, bang Jumaat hadya. Bang bukon na Jumaat, naway roon na. Gali-hali na. Bukon bihad to. Suwayad to maurul mo katantan, mga aun dapat. Amin, way muklas ding hamang amal, labi-labi na bang pierdo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, may ta, in kita makawak utang bang murihito na impierdo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad to. Nasuway ta joko pun inya do katantan. Na Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Bukon sa jaron haon lumasain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangaon pardusahan na hinangta, ampunon kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad tuin ini sarayaw-rayaw lang ta, batukon sin tiap-tiap pambuk den kato taniw. Bihan. Na sarta damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magkana suway hadya kita li longta sumulang ka Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang siya sintuhan rabbul alamin imam singkatan imam iban hinang siya manghukum hakiman. Biyan, imaman wa hakiman. Hinang siya imam, hati sin imam ini magdararungan siya pakaradyaan katan pag-agama. Subay hadya kita kuma, lumukat doon kaniya. Uno'y kakahinang piyatarang niya, amurad din subay hinangon na to. Bang wala niya na kaya patarang subay kita niyo, di himinang kaniya. Uno-uno pakaradyaan, wala na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kita manjari umalop pa Allah Ta'ala himinang sin wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya in imam sing kita niyo. Bihan. Hati niya pag anong imam, amuin nagpatarang sin hinang. Nagpatarang sin hinang, amo na in siya. Bihan. In nagpatarang sin sara, amo na in Quran, mahamulya. Diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo isab in pangukum doon napakaradyaan bihan. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi li tahkuma bainan nasib bima arakallah. Doon haon. Laong niya, sintuhan na to Rabbul Alamin, kami laong niya in nagpanaog sing kitab, harap maun kay mo ya Muhammad. Kitab Al-Quran. Uno yaon, kasabon na landing Allah Subhanahu wa Ta'ala, hipang hukom mo haantara si manusia. Bihan. Hangkan na in kita, haamuin nagngangan kita Muslim, mu'min, muna subay tayo pang hukum in Quran paginawa paranta. Supaya kita mamahal di ka deng ha, apinar ka jahannam. Hati niya, muna baranta. Bang takya hatihan na in Quran, na pangadji ta na in Quran, hipang hukum ta na baranta. Hati niya, bang aun doon, magsulang iban sing Quran, iganin simulang deng ha ginawabaran mo. Magtuy-tuy. Puason mo yung ginawabaran mo rin nga amin yaon. Kataan. Sabab, inyan, bangkaw nakahukom na simbaran mo rin nga, piyang hukom mo na yung Quran pabaran mo, tanto in ikaw yan, mahinang kaw, sutsi, malano. Biyan, hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad to. Sarta in sumunok biyay talaw niya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Ini biyaitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran hipang hukom mo haantara nila. Uno-uno na impianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magbatok iban simparkala jimatu haantara nila, hipang hukom min Quran, iban ayaw kaulong niya magad haamuin ini akal pikilan si manusia. Bihan yan. Sabab aun deng hamang-hamang hukum bihan,
napagkakaroon nila pikilan ni Banakal si Mano siya bihan. Labi-labi na bang aun doon suso apan hiruhal deng ha tay Quran bihan na inyaon katantan misan payaunin Quran misan payaunin hukuman sara halom sinhula law tasulang unyaon pasal sinaon didto hadto si usok-sok deng haulihan deng tay Quran amo yan na ini ni katantan di iyad tumanjari sabab hikalop pa siya to sin amal sing kita niyo katantan mga katawtay manghuran na ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain ini piang hindo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pasinguran ing kataan kakahinang niya daing ha mga aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil papangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suway lukatun sin umat niya amin magbiyak sa ingin hawabaran sin tiap-tiap muslim doon haon umandok pa aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ginhawabaran niya amuin lang ta magpatikupo pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena isisin nagpatikupo pasara sin Allah ta'ala biya da siya sin nagpatikupo patuhan Rabbul Alamin bihan yan hati niya manay maisin uno-uno nain aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan biyita kato taniyo sin Tuhan na Rabbul Alamin intungod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya marikato taniyo kita niyo umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya uswatun hasana siya in sarayaw-rayaw uupihan sisinguran amuin mapatut taniyo batukon hakabuhi na to hahisiyo-siyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagaangan-angan duma magbay mata patuhan na to Rabbul Alamin hadlaw akhirat iban amoy in nagaangan-angan makatayma sin daraugan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sin kasanangan tiyata kaman niya ha mga tao amoy nagmarayaw dahil di hadunya ini miyagad habautan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon nadamik yan dahil nga mga pangaddatan mapatut na to ini hirihil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain pag ini lasakan niya doon hayan biyita doon hay nilaw niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Anas la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladi. Long niya di mabista aun pag-iman sinhambuk Muslim subay siya lumasakako long si Rasul sallallahu alaihi wasallam labi ring sila sa niya ha ama niya iban sin anak niya na in paglasa ini, biya baha sinamin tiyatali na to, paglasabihan, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin paglasasin, ini, maas sa anak niya, biya sin paglasasin anak ha maas niya, bihan, in pagyanun doon ni paglasa hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain, ini dia aksentuhan na to Rabbul Alamin hasupaya kita niyo makabatok pa amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakukuyagan sintuhan na to Rabbul Alamin na raing ha amin kakukuyagan nga hinangon na to in bunga niya kakuyagan hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala kato hadlaw ka na bihan na biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin in hambuk mu'min di mabista mu'min bang di siya lumasaha Rasul sallallahu alaihi wasallam makalabiring ha lasaha ama niya ibansin anak niya ang kanain Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an na long niya Rasulullah malasa kalasahan ko na ini kalasahan takaw long niya labiring ha katantan at inalabiring ha katantan amura long nimbaran ko na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya Umar wala kawang biya kato kimugdan bihan
Ubus imiyan siya, walladhi nafsi biyadi, riwayat din kan Anas ibn Malik, walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ibut lang niya, paamin Tuhan ko Rabbul Alamin, siya ang tagkaputan sing ginhawabaran ko. Di mabistabar imanin hambuk deng kanyo. Sahingga in ako kalasahan niyo, labi ring ha anak niyo, iwan ama niyo, iwan katan manusia. Diha, magtuwi sin Umar ibn al-Khattab, siyang bagin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang bihad tulog ya Rasulullah, kalasahan tanakaw labi ring ha katantan, sambil sing ginhawabaran ko. Namun ang kayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ini panghindo sa ini kato tanin. Bihan. Mahita, sabab siya yung nagdakato taniusin, amuin kasadnangan na to. Kakukuyakan na to. Amunain, muna nain, pagbak, ipon, iban sa tag-ipon haadlaw ka na ka na. Iban na sin pagbak, katan, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin tiap-tiap mu'min, parsukuan niya, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Amuad tuin, lang ta kakukuyakan sin tiap-tiap hambuk manusia. Nabang sa upama in kahalan taroon hay ni, bat lumamud pa kita Allah subhanahu wa ta'ala maghinang agama na hando kailo inyan katantan hikalup pa siya to. Sinamal ibadat na to. Bat biya luparagbos magpasaula-ula kita. Biya na sinagi inpiang Hindu iniring ha mga pag-addat ini biya luparagbos makaan. Misan hasuara sadya di kita menjadi maka taasing suara taring suara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiya din na bang manghimuting pa. Nagbaytain Rasul sallallahu alaihi wasallam bihay ni. Isiyusim makapag napaka hambuk dirham bihan. Hawak to si pag anak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag ini pag untay ni. Pag celebrate sin kapag anak kaniya. Biya siya sin nakapag napaka biya bud uhud deng habulawan. Nanya to kaputingan nito. Bihan, wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabisara sin bihayad to. Sabab biya ita doon haon lang niya rawahul Imam Shafi'i. In nagliwayat kuno Imam Shafi'i. Labi na hanggatos tahon ni Imam Shafi'i halawm ko wala pa naaon in pagmaulod. Napag-uusad to amo naon in siguran sin taw katantan hinangon. Maglami-lami mano siya. Doon hawak to yaon. Sinin yaon katantan, wayroon ka sa bunnalan niya. Wala na hinang sin Rasulullah, wala na hinang sin mga kasahabatan, wala na hinang sin mga tabiin, wala na hinang sin tabiin. Tunggatos tahon na kauna wayroon, malano inaka ma Islam. Subay na tunggatos tagka numan tag 2 tahon, ang panaaw ng pagmaulod hawla Egypt. Naghinang kanya Shia Fatimiyya. At inin nagtagda si mga pagmaulod ini, Shia. Biha. Narisa man dyan hipagkalo-kalo. Yan, mangin Shia mabaya magmaulod, baya-baya nila. Biha. Amo yan. Naisiyo sabi mabaya, makada pangindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasubay siya rin magmaulod. Biha. Bihad to rin luhay niya. Di man dyan hipagkalo, biha. Di man dyan hipagjuri-juri, di man dyan hipagkatan. Doon sila, kabayan nila, katanaman nila. Ang unuin ka, tanaman nila, hinang nila, naasal din, nagdaak ka nila maghinang nito, murasad tuin magbayad ka nila, singkasanangan nila. Bihan yan. Na, ang palong tabang dahil Allah subhanahu wa ta'ala, na wayroon nito. Siguro kita wayroon dahil Tuhan na ito, Rabbul Alamin, dimhil pahala ha mga tao, naghinang, wala piyang daakan niya. Bihan yan, insubay, hinangon sin tiap-tiap, hambok dahil kato taniyo. Na, in pakaradyaan na to longta na subay sadya papatukon na to maun pa amoy in piyang hindo kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in piyang hindo niya ring hatuhan na to Rabbul Alamin ayaw na to kalupahan in pagtaat harap kaniya iban panghalga kaniya haaturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in paglasa kaniya, haaturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Bihan na saan sin kita. Misanin magtali anak bihan, ina iwan sin anak niya, ama iwan sin anak niya, aunda aturan, bang in paglasa sin ama iwan sin anak, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
aon dayan pahala ay rihil. Sabang impaglasa sila yung nagpikilan na dyan impaglasa haturan, na inyag to, sa impaglasa nila to, bang isa bukon na labay rin hapagmasyat, kalu-kalu, mga yan to, sa impiang hindo ka to, subay ing katantan, makadahaturan, sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, ini agama ini, na may takato tanyo, hangkan kita niyo mag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, amuinin sa babangkan kita piya panjari. Amo ini hangkan kita siya inipya panjari sin Allah ta'ala supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Nabang laog ta hinangon taroon bukon in labay reng hapang hindo sin daak niya na inyaon kataan miuklas in pagkaradyaan na to. Wala kita nakasud madto pa amoy in mapatot ta batukon hakabuhi ta. Amod to mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na ini damikyan ha pakaradyaan na to, hakahuy na to. Uno-uno hinang pakaradyaan. Tantuhon na to hinang yan, subay siya lima bayreng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya hindi magpaamo sin hinang, magpakugdan sin hinang. Bihan. Sasartain siya doon, amuin, ipakita niya to, bang biya diinin pag tunay sinaming kakahinang niyaon katantan. Kan nalong niya insya uswatun hasana. Amuin sisinguran long tauupihan singkatan kakahinang sarayaw-rayaw kakahinang dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amo to sababin siya daak. Nampay daak long tari manjari siya mamindahi sipyang daakan kaniya. Biya na si mga magbisara long niya bang kau diak mamiasin ayaw ka mamisukal. Sabab bang kau nami sukal bihan, na inya do katan, masyat na ito, nakasulang na kau. Bihan. At tawalong ta, di ako nami asin niyaon, pag-uus, nami pa kau tau iyo. Gyanapan mo, nami ikaw asin, nami pa kau tau iyo. Nawala kau di ak mami tau iyo. Ayaw na, dito na hadya kau ha mami asin. Biyatin sa pantun niya, maluhay na to ang tuwi mga batukon. Nama, mga kakahinang ini. Suway na to, hiasubo hawaran na to. Pagyanon ko, inaamo na yung mga sila, ini nangangako in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mabaya sila doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay mabaya mutas na inyang pakaradyaan nila yan. Way rundayad to mga uno-uno. Way pamusog ta mga sila abinyag to. Baya-baya nila sin kabayaan nila. Wihan, sabab na in kita halaw man sin dunya ini aun kapatut tayan. Dihil kato sin Allah ta'ala yung kapatot sampuna. Amin magbaya sing ginawa baranta. Manjari kita sumulang, patuhan rabul alamin. Manjari kita makad, haaturan. Sa sumagawa, aun gugo sing katan hinang. Bihan, bang kita makad, haaturan niyaon, naon day sa basal biya baita. Imya makad, haaturan, panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun uian niya, harap pabiyay ni. In katan ni sab sumulang, aun day sa buian niya, harap pabiyay ni. Yan. Hati niya, inya to katantan, sibu-sibu da, aun daratunganan pa kaniya. Na, di tadto man jari na hipagkalo, hipagjuri, hipagkatan. Ando, mga katawtay manghuran, buko ni maksud na mo doon hay ni batlong ta, amuin magjuri. Kaya maksud na mo, magpabatok, ha mga kalasahan na mo, bihan. Mga kakampungan na mo, kapakayan na mo. Bihan, amin mga makatay bihan, ando, mga katawtay manghuran, bukon kamuliuhos. In kami mamayta sadya. Wama alayna illal balag. In kami mamayta sadya, sing kasabunalan. Unong biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to, na manjari, biya mga luparagbos, miabot na in waktu na to, tunhayan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hawak turukaing, na ganapan na to dakuman in pangadyan na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ini magmaap dakuman bang sa upama in mga kabtangan biya mga nakapuklas bihan deng nga aturan sara sin Allah ta'ala na ini tukako ito iban deng nga syaitan buat malaingkan bang siya nakakugdan na ini to taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo supaya mahinang na to ito amal insyaAllah subhanahu wa ta'ala iban mabatok na to haadlaw kana insyaAllah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.